الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه على نعمه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، أوصيكم بتقوى الله جل في علاه القائل في محكم تنزيله: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اعلموا أنه يجب علينا أن نحب الرحمة ونبذلها ونوصي بها وندعو إليها، مصداقا لقوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وأملا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقوله: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. واسترسادا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وتحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة.
yetti Allah subhanahu wa ta'ala o Allah mo tawi no hani yettede mo waɗi ko yettire yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e dow nemaji makko ɗin jarnamo seedo wondema ala reweteɗo e goonga siwona kanko Allah subhanahu wa ta'ala goto ɗo seedo nelaɗo meɗen Muhammad ko jiyaɗo makko ko nulaɗo makko ɗo toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo o juule nelaɗo e ɓengure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisna ɓe kisiye timmuɗo ɓaawo ɗum jiyaɓe Allah miɗo wasiyo hoore en wasiyo goto kala e moɗon hulgol Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo towuɗo on oɗo Allah subhanahu wa ta'ala mo tawi no jeeya e ko o yammiri en ka deftere makko teddunde o humpiti en o yammiri en wondema ye noddumo kanko Allah subhanahu wa ta'ala hara hiɗen siftori sifaji ɗiɗi khawfan wa tama'a noddenmo nde hiɗen noddamo hara hiɗen huli hiɗen tañƴini o humpiti en wondema yurmede makko nden kanko Allah subhanahu wa ta'ala no ɓatti kono no wona wonande wonɗo wo o hertini o wi ko qaribun lil muhsinin yurmede Allah nden no ɓatti kono noon ko wonande moƴƴinoɓe ɓen haray anden Allah subhanahu wa ta'ala e yurmede makko nden e moƴƴugol makko ngol e yiɗugol makko moƴƴagol e meɗen ngol himo yamiri en moƴƴereji hewɗi no jeeya e majji yiɗugol meɗen ko wiyete kon yurmodiral wongol ma an neɗɗo on yo won e sifaji maɗa ɗin ko wiyete ko yurmegol e saakugol nde ɗo yurmede yamira nde nodda faade e mayre ka gongel ngol konngol Allah subhanahu wa ta'ala ka o janti ɗo ɗi piiji dandayɗi bani adama o yiite ɓaawo nde o jantiɗi o timminiri ɗi piiji ɗiɗi o wi summa kana min alladhina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil marhama ɓaawo gollugol neɗɗo on piiji jantaɗi ɓaawo ɗon ɗin gila ka o wi ɗon falaqtahama al aqaba o sifi piiji ɗi ɗuuɗa kono ɗi wela wadde o wi neɗɗo on si waɗino ɗin ɗon o jeeyama e gomɗinɓe Allah ɓen o jeeyama e noddoɓe faade e goonga yamiroɓe yurmegol o jeeyete e yimɓe jontirteɓe deftere mum ɓen ka ñaamo yo Allah waɗon e maɓɓe yiyaɓe Allah anden haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe humpiti e wondema Allah no mari yurmede yaajunde kono ko o jonnatande ko siftorɗo nde innama yarhamu llahu min ibadihi arruhama'u ande ko Allah yurmete e jiyaɓe makko ɓen ko yurmeteɓe ɓen e konngol maɓɓe goo ɓe maaki irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama yurmine wonɓe ɓen ka leydi wonɗo on ka kammu yurme on ɓen andi wonɗo on ka kammu ko hombo ko Allah subhanahu wa ta'ala wonɓe ɓen ka leydi ko homɓe ko yimɓe ɓen e tagoreji ɗi ɓe wondi ɗin ka hoore leydi ga e fewnorgol konngol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki la tunza'u rahmatu illa min shaqiyin yurmede ittataake
e ɓernde neɗɗo o wona mo yurmatake sina taw neɗɗo on ko malkisaɗo. Yurmede ko ɗo fete itte ko e nder neɗɗo mo tawi ko malkisaɗo, neɗɗo mo tawi ko malaɗo hara mo jogui wiyete ko yurmede. ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam misal yimɓe gomɗinɓe ɓen ka weldigal maɓɓe e ka yurmodiral maɓɓe e ka newodiral hakkundeji maɓɓe no wayi wano misal ɓandu woturu ndum ɓandu ndu tawi si tawi teral gotal e mayru musama tere heddiɗe ɗen fof nototo ɗe fof ɗe tawete ka angal ɗanagol e ka museji. haray ɗum ɗo no humpita e wondema neɗɗo julɗo on himo hani siftorde ko wiyete ko yurmede. neɗɗo julɗo on no hani wonde yurmeteɗo. wa'lamu anna min abrazi asma'illahi alhusna isma arrahmani irrahim wa hasbuna an nuraddida hadaini alismaini fi salatina almaktuba ma la yaqillu an 34 marra fi alyawm. وللإمام الغزالي في كتابه سماه المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وبعد أن شرح معنى الاسمين الرحمن الرحيم قال وحظ العبد من اسم الرحمن أن يرحم عباد الله الغافلين فيصرفهم عن طريق الغفلة إلى الله بالوعظ والنصح بطريق اللطف دون العنف وأن ينظر إلى الأساة بعين الرحمة. وحظ العبد من اسم الرحيم ألا يدع فاقة لمحتاج إلا صدها بقدر طاقته ولا يترك فقيرا في جواره إلا ويقوم بتأحده إما بماله أو جاهه أو بالصفاءة إلى غيره أو يعينه بالدعاء. وين أندو هري نجيا إكو بري فينيو دي إند الله سبحانه وتعالى مؤلن ɗeɗo inɗe ɗiɗi arrahmani irrahim. ɗuɗuɗo yurmede mo yurmede mum duumi no jeeya e inɗe allah ɗen. allah ko ɗuɗuɗo yurmede ko o duumiɗo kadi yurmede. ɗuɗugol hunde e duumagol mayre no sirti hunde no ɗuuɗa hara nde duumaki. idan ɗo o wi arrahmani irrahim ko ɗuɗuɗo yurmede mo tawata yurmede nden kadi ko duumide ñande o hinde woodi wonna tuma gonde woodi wonne ɗumaɗa nde ala. yoni en e andugol mawnugol ɗum ɗo nde tawata goto kala e meɗen juulowo waktuji ɗin joyi ko fanɗi wo ko fanɗi e nder ñallal ngal o wowlay ɗeɗo inɗe ɗiɗi laabi 34. yani e nder darɗe 17 farilla ɗe julata ɗe e nder ñallal darnde kala a wi'ay arrahmani 17 wi'a arrahimi 17 ɓay kala darnde jangga fata sinde selle. idan haray oɗo ceernojo wiyeteo imamu Ghazali himo mari deftere himo wi'inde almaqsadu asna fi sarhi asma'illahi alhusna. himo sarhi ɗon ɗeɗo inde allah subhanahu wa ta'ala o sarhi ɗeɗo inde allah ɗiɗi o wi neɗɗo on geɓal makko ngal e ɗe inde ɗo ɗiɗi ko honɗum. geɓal makko ngal ka ismu rahman koyo o woni yurmeteɗo jiyaɓe allah welsindiɓe ɓen. no woodi yimɓe ɓe anda nafa maɓɓe ɓe anda moƴƴere maɓɓe ko si a forsiɓe si ɓe ara ka ɓe gunda maɓɓe ne moƴƴata ɗon ko si a forsiɓe ɓe waɗa ko watta ha bakkatuji maɓɓe ɗi yaafe ko si a forsiɓe a jeejiɓe ɓe ɗaɓɓa aljanna. ɓe yimɓe no woodi ko ɓe wiyete yimɓe welsindiɓe ɓe. o wi yurmegol ma ɓe yimɓe ɓe tawata ko ɗum woni alhaali muɗum yiltaɓe e laawol welsindare nden naɓaɓe faade allah subhanahu wa ta'ala andinaɓe wona puydan addiɓe ka hoore leydi ɗo wona fi puyɓegol ɓeari ɗo andiniraɓe ɗum waajagolɓe e laaɓalngol ɓe reedu hara koye newede wona e sonko. ɗum ɗo no jeeya e geɓal maɗa an neɗɗo julɗo on e nde ɗo inde. bimana naya wi tun allah no yurme hara an a yurmataki
nafaali ɓay a anndi Allah no yurme ɗum ko jikku moƴƴo no an kadi jikkinormo sifa moƴƴo siftormo ya anndu no ndaara ɓeeɗo yimɓe wonɓe yeddude Allah subhanahu wa ta'ala ndaaraɓe darɗe yurmende ɗum waɗi Abu Darda radiyallahu anhu ñande goo o tawno goɗɗo no waɗi bonnere heɓe luubomo o wi enen si on tawno o no yani e woyndu kon ɗum waɗano ɗon ɓeywi men ƴewnani o wi ite ittonmo e moƴƴere nden awa ette ittomo ka bone addomo ka moƴƴere ko ɗum woni wallugol mo ngol si a ndaari bani adama ɗimmo maɗa himo wadde hunde tawa ndeɗo ko halkayde mo ni ka adna makko ɗo perdinamo yawmal qiyama tawi ɗum ko jallugol mo an waɗata inñingol mo pottina waɗata waɗugol mo kanko ko o layi fo an ko a woni kelɗo ɗo on a famal dina maɗa ka ko waɗi ka wonɗa ɗon a waɗa ɗon an kadi ko goɗɗo windi wowli ha wonɗa mo wonɗa on idan ɓay ko goɗɗo go windi jannguɗa ɗin goɗɗo wowli nanɗa famuɗa ha wonɗa mo wonɗa on an kadi eto feƴƴina ko hewti e ma kon hara hattale e maɗa ta waɗuɓe feewa ɓen ko jofoyagal maɓɓe haɗi ɓe feewa ko bonki maɓɓe haɗi ɓe feewa naam haysi ko ɗum awa no fayima noddugol ɓe yiɓe way ɗum o wiya ndaaru yimɓe ɓeeɗo gita yurmede o wi geɓal maɗa ngal ka inde arrahim allah yada faqatan li muhtajin illa saddaha wata accu ɓittende wonande hato jinɗo sina uddanamo nden yolde embere taaɗa maɗa on wata accu baaso wonɗo moggo maɗa sinna daroɗa wattana yila e makko imma ka jawdi maɗa ma ka jaahu maɗa ma tefanamo e jungo goɗɗo goo ma ɗum awa bete heɓa mo du'a ndaaru neɗɗo on o yurme ma himo rondi himo jinda e nanga himo tampi amara ko ɓeydanamo amara ko okkoramo a wawatamo sodande o heɓa kono heɓamo awa Allah mi torki ma okkoro o tampi ta ronka jiyaɗo Allah ɗum ɗum fuu si ɗiɗo fof ala jungo ma haɗana yurmete idan tefangol ma oɗo neɗɗo e jungo goɗɗo goo no jeeya e ko ɓura welsudede e hande no jeeya kadi ko yimɓe buyi yiɗa hande Allah subhanahu wa ta'ala no ŋiñiri julɓe ɓen honɗum angal rerɗingol e ñammingol miskinɓe ɓe wala yahuddu ala ta'amil miskine no jeeya e jikkuji makko kanko yedduɗo darngal on o yurmatake alyatima o rerɗinta e ñammingol miskino rerɗingol no anda siyama rerɗingol ko yamirgol goɗɗo goo mo wonama an so innali o ñamminta o wi o rerɗinta o wiyata goɗɗo o no tampi wallen mo bal si ɗum wiyama haray no satti e makko kadi si goɗɗo ari tawi mo wi kaari no soñji wallumo ayne ko monema kanko woni ko moƴƴere o tindinma wiɗomo ya a juulu wiɗomo ya a hooru wiɗomo ya janto Allah wiɗomo ya janngu qur'ana wiɗomo ya ittu sadaka walla mo ala o ko giɗo ma ni na bone o yamirma idan angal waɗugol ɗum ɗo ko ella yimɓe si tawi woni yurmodiral ala hakkundeji maɓɓe sikke ala ɓe heɓata koyte yurmede Allah ko Allah subhanahu wa ta'ala tuma goo o gollodiray e men no gollodiri ɗen noon hakkundeji meɗen bimana no wa'anɗa tagore makko nden noon ko noon o wa'anayma o yoɓete no wonɗa e gollirde noon idan sa holli angal yurmegol tagore Allah nden Allah hollete kanko kadi o mara yurmede المؤمن يعتقد أنه دائما فقير إلى رحمة الله تعالى فبهذه الرحمة الإلهية يعيش في الدنيا ويفوز في الآخرة ولكنه يوقن أن رحمة الله لا تنال إلا برحمة الناس إنما يرحم الله من عباده الرحماء neɗɗo gomɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala on haray himo felliti himo andi pellet himo haton jini e Allah himo haton jini e yurmede Allah nden jonnon nde yurmede Allah ko laawol hongol wasila hombo watta ha heɓa yurmede Allah nden himo andi kanko neɗɗo julɗo on
ko e nde yurmede Allah ɗo ko so heɓi nde so wawa wurde ko adna ɗo ko so heɓi yurmede Allah nden so wona malaɗo ko lahara kono noon himo jaɓi hooli felliti yurmede Allah nden nde heɓortani tum ko ma yurmeɗa yimɓe ɓen si Allah yurmema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum ɓe makani en irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama yurmine wonɓe ɓen ka leydi wonɗo on ka kammo yurme on se wattanila hande e wiyata muskila meɗen on probléme men on sen daari hakkunde men e yimɓe heddiɓe ɗowna en ɓen en tawa boneji wonɗi kamen ɗi no ka heddiɓen kadi si wona o bone ɗo angal yurmodiral ngal si tawi yeeyowo on o yurmatake sodowo mo fel eɓɓi kanko so o yeeyi oɗo hande kadi hay haaju makko on gasi wimana si tawi hunde nde ɗo ko sanfarande yeeyeteno o ittay mone makko on e hoore sodowo yeeyama de 1000 francs so a yeeyiri noon sodowo acci heɓade a yeeytay sodowo on kadi alana yeeyo yurmede mo heɓɓi kanko kadi mo ƴoƴi ƴoyre goo himo haɓɓiti ko o termay ha o yeeyowo perda so sodanoma si yeeyo ɓen perdi haɓe ara sooda nokkugo janggo oɗo docteur jo ka labtane o yurmatake noon ɗo makko o chauffeur jo o yurmatake passager ji muɗum o police ji o yurmatake chauffeur ji goto ala yurmeteɗo gollodirtel mum o mo beeno haɓɓi tuttum bonne feere oyande tawa si on ala a wonata si yimɓe yeehi ha tawi ko ni woni alhaali maɓɓe on haray yurmede Allah nde men prime muɗe haysi ɓe juulude haysi ɓe horude haysi ɓe wadde piiji ɗin fof ko moƴƴi kon kono si angal yurmodiral naati hakkunde yimɓe tawi mo be kaka haaju oya bonata tu woni ɓe heɓata yurmede Allah nde idan neɗɗo julɗo on no haani andude yurmede Allah nde subhanahu wa ta'ala ko nde ɗaɓɓirte ko yurmingol ko Allah tagi kon yurmingol ko Allah tagi kon a wi'aka ya a waɗu ko a wawata kon kono so tawi jannowo on kanko haaju makko ko joddihu makko kum pay kon ko perdata kon na haaju makko o yurmaka kon ko woni wonde majjere kon o yurmaka kon ko ala heɓde gandal kon o yurmaka ko woni perde tan makko on ɗum no fof yurmatamo kanko so tawi o hendi ko joddi makko dillan ni mo wakkilinade nder classe makko o jooɗo o coka téléphone mu makko o fija ɗon haalere yona yalto o yaha ko payɓe perdata ɗum na haaju makko on sikka Allah yurmitamo fenande woni oɗo ñawdo mo tawata no jooɗi ka labtane si a ari e nawnade tawi a maaya woni si mbuɗu no manquima o mematama oɗo Allah yurmatake mo par ce que yurmatake idan woni piiji heddi ɗin fof mo kala ka woni ɗon ko ɗo o yurmita tagore Allah nden sa wonɗa ɗon so tawi a yurminta yimɓe ɓen ɗon a heɓata yurminde Allah nden malla yarhamu la yurham on mo yurminta ko Allah tagi kon Allah subhanahu wa ta'ala yurmintama la yaqtasiru ورحمة المؤمن لا يقتصر على إخوانه المؤمنين وإن كان دافع الإيمان المشترك يجعلهم أولى الناس بها وإنما هو ينبوء يفيد بالرحمة على الناس جميعا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لن تؤمنوا حتى تراهموا قالوا يا رسول الله كلنا رحيم قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنه رحمة عامة يلمد نك جلدون hatta e yimɓe makko ɓen hatta e siɓɓe makko julɓe ɓen tun bal yurmede hay so tawi woni ɓen ɗon ɓuri handude yurmede nden sabu ko ɓe kafida kon imanu ko kamɓe ɓuri handude muɗum kono yurmede makko nden hattata ɗum kanko o wona e ɓundu ndu tawata no yuppa ko wiyete yurmede kon e hoore yimɓe ɓen fuu ɗum woni neɗɗo gomɗinɗo ɓundu ndu tawata no yuppa ko wiyete yurmede kon e hoore yimɓe ɓen fuu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande goo ɓe makanno sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓe wi on wonta gomɗinɓe ha yurmodiron goɗɗo sahaba wi e nelaɗo menen meɗe yurme nelaɗo maaki wona ko goɗɗo emo yurmete mo wondi kon neɗɗo mo wonduɗa bimbi e kikile on oɗo a yurmetemo sabu ko wowodirɗon kon sabu ko tampidiɗon kon oɗo haɓanemo yurmede si o nawni tampinayi ɓernde maɗa nden si o yahi tampinte si o perdi tampinte par ce que neɗɗo mo wonduɗa ɓe maaki wona ɗum ko yurmegol yimɓe ɓen fof yurme nde huɓitunde tawa neɗɗo mo fottuɗa ka hoore laawol ɗa
a andaka o iwi andaka o feewi kono a yi alhaali mo woni ɗon haton jini e wallede mo haton jini yurmede tawa a yurminaymo ko nden ñande ɓe makene a gomɗini aqulu qawli hada wa astaghfirullaha lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله إنها الرحمة العامة بل هي رحمة تتجاوز الإنسان الناطق إلى الحيوان فالمؤمن يرحمه ويتقي الله فيه ويعلم أنه مسؤول عنه أمام الله وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنه وأرضاهم أن الجنة فتحت أبوابها لبغي سقط كلبا فغفر الله لها وأن النار فتحت أبوابها لامرأة حبست هرة حتى ماتت فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خصائص الأرض فإن كان هذا عقاب من حبست هرة بغير ذنب فماذا يكون عقاب الذين يحبسون أثرات الألوف من بني الإنسان بغير حق إلا أن يقول ربنا الله وقال رجل يا رسول الله إني لأرحم الشاة أن أذبحها فقال إن رحمتها يرحمك الله يتي الله سبحانه وتعالى وقت إن جلبه ينتظر مقام سبحانه وتعالى يجول نلا صلى الله عليه وسلم يبين رمى لهم سنبه jiyaaɓe allah nelaaɗo maaki wona yurmegol ma mo wonduɗa bimbi e kiikiiɗe on bal ko yurmegol ma tagore nden ndi fof ko yurmede nde tawata hinde haani yahude haande feƴƴa hay neɗɗanke on neɗɗanke wowlowo on hara yurmede ma nde nayi makko hatta neɗɗo julɗo on no haani wonde yurmeteeɗo haa tawa wona yimɓe ɓen tun o yurmetee bal yurmede makko nden feƴƴa hewta hay mo munteeji ɗin ko waɗi himo andi kanko bani adama on yurmede allah nden hino yaaji kono so heɓani ko ma wona yurmeteɗo hay oɗo mummunte kanko neɗɗo julɗo on o yurmete mummunte on hula allah subhanahu wa taala hakkude makko oɗo mummunte o anda wondema ko o landiteteɗo hay fi mummunte o yawmal qiyama yeeso allah subhanahu wa taala nelaɗo ñande goo ɓe humpiti sahabaɓe maɓɓe ɓen yo allah subhanahu wa taala wele ɓe maaki kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wondema aljanna on dambuɗe mum udditanaama neɗɗo mo tawi ko bewɗo neɗɗo mo tawi ko bewre woni golle makko ɗen jaggitugol e hoore yimɓe waɗugol zina e ñaamugol ko harɓe ɗon golle makko o nangi laawol makko himo yahude o ari ha o tawi woyndu tawi ala ko ƴoogire e woyndu ndun ndiyan nan no nder ton kono ala ko ƴownire ndiyan ɗan o tippi nder ton o yari ɗen andi pelleto mo tawi woyndu cippiga nder ton fiyo yaru aɗa ɗon ko makko konno tiiɗi sinno ɗon o debura ha yeeso o tippi ka nder woyndu ton o yari o nangi kadi o ƴawi o hocci lawol makko ngol hokkiti yaade o yahi ha o muuti o tawi bareeru no laha hindu ƴakka leydi ɓuuɓundi sabu ɗon o dari o ndaari ndu bareeru o tawi ndu pellete ko ñaamini ndu ndiɗo leydi ɓuuɓundi ko angal ndiyam o yurma bareeru ndun o wi ko heɓunolan ko naane ko ɗum heɓi ndu bareeru o yeltuti ka woyndu baagal ala himo watti paɗal suli yeewal ko ngal o soli o tippi ka nder woyndu o ñeɗiri ngal ndiyan ɗan o maɗɗi ngal ka hunnduko fii o waaw ƴawde ɓay ko juuɗe jogtorto ƴawe o ŋatti ngal ɗo fiita ndiyan ɗan hibbu o jogori juuɗe makko ɗen on ƴawi o yahi o ɓannani bareeru ndundu yari allah subhanahu wa ta'ala ndaari kuuɗe oɗo ɗen wi a hollilan hiɗa mari yurmede mi hollete mari yurmede ɓurma kala ko wannoɗa e bonnere mi yaafanike ma nelaɗo makali o naatiri aljanna sabu julde na sabu korka wona sabu hajjugol wona sabu hay hunde ɓe maaki ko fihi mo yarni bariyel ko ɗum naadima aljanna
bareeɗo o yarni sabu yurme gonɗu Allah subhanahu wa ta'ala yafanimo. ɓe maaki kadi e hadis goɗɗo goo ɗeyi ɗo fof ko sahih bukhari woni. sonnajo himo mari ñaari hum o ƴetti kum o humi o sali ko ñamminde ka ko humi ɗon o sali ko huntude ko wañanoya hoore makko ko ñaama kum humi ɗon ko letti ɗon heege ha kum maayi himo renti mo suti himo andi hono hade o accita kum par ce que o yurmataki haɗi o ñammina kum ko ɓay ko o malkisaɗo ala yurmede o acci ko letti ka kum humi ɗon ha kum maayi heege Allah subhanahu wa ta'ala wi a hollilan amara yurmede mi hollete min kaden mari lette subhanahu wa ta'ala naadi mo yiite sabu ɗen golle makko ɗon. idan ɗum ɗo ko mumuntini si tawi humuɗo ñaari hum ñamminali kum accitali kum ko wañani hoore makko kul letti ɗon heege ha kum maayi tawi oɗo naati yiite ƴettuɗo haqqe jama waɗi haaju mum kañum tum weelini yimɓe lettiɓe hendi woɓɓe sokiɓe waɗi ɓe tampiniɓe lettiriɓe ɗon heege e ɗon ka ha ɓe maayi tawi na bonnere hunde ɓe waɗi on konto fokkido dañide so tawi lettuɗo ñaariɗo naati yiite lettuɗo bani adama on so tawi no wooduno ka o yaharana yiite o yahayno ɗon kono yiite ngen urdi mo kala heɓa embere geɓal muɗum ngal goɗɗo e sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande go o wino nelaɗo miɗo mari dammum miɗo faala kon hirsude kono mi ndaara kon ɗum ko yurmanmi miɗo yurma kon hirsugol kum kon nelaɗo maaki se a yurmama kon Allah yurmetema ɓe fandaki yo yurme kum taw hirsu kon o ñaama ɓahimo daginana ɗum kono watta o lettu kon ka hirsugol no woodi lettoɓe hara no hirsu no lettude ƴettugol laɓiki mettuki guura ha tawa ko kara han ɗum mayirta ɗum ko lettugol noon ko angal yurmede noon ƴettugol ɗi mummunteji humaɗi e nangue ñallal fuu pellete ɗen andi mummunte fof mummunte si o jogaka si nangue ngue wuuli ko fottataka hoore lawol ko bani adama tawa kadi mo ala hakkille anda ko honno wuurirte amma mummunteji ɗi si nangue wuuli kala ka ɗowdi woni ɗi hewto en kaka ɗowdi ɗon ɗi sorota ha nangue ɓutta ko bimbi e kiki ɗi ñamirta ko bimbi e kiki ɗi yeriroyta a fottata e nagge no jinda e nangue idan si tawi ko kangue wonani hoore magge ngue wontaka nangue an noon humangue ka nangue ñalla nga fa ngue liiɗi ɗon ɗaɓɓa ɗowdi ɗum an ka jooɗoɗa on fof ko wonki woni e moɗon ma haɓɓa ɗum teeso koyɗe e ɓaawo sorna e kofur auto ngo tawata ɗon hay hunde wata wonde ɗon siga angal ɗi yurmendeji ɗon waɗa neɗɗo heɓa probléme o jinda o jolda o ƴawra o ha o maayo o rogade hon probléme makko on taba ko angal yurmende piihu ngol waɗi haala lettimo idan neɗɗo julɗo on mo hani watta ndila e golleji makko ɗin sabu ko golleji maɗa ɗin ɓuuri hewde kon wiyete tun ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum buy ƴetta haqqille mum ɗe naɓira e piiji goo min mi watta dina mi yarata beere mi ñamata riba mi ala e wadde ɗum ɗo e ɗum ɗo tawa himo mari bonneji ɗi o watta nahila e muɗum himo yino neɗɗo ko tawata himo wawi mo yurminde dandamo o salwo fi ɗum wonanamo probléme ɓurno makko ɗon haɗa landa ينبغي لك أخي المسلم إن كان لك شوق إلى الرحمة من الله فكن رحيما لنفسك ولغيرك فارحم الجاهل بعلمك والذليل بجاهك والفقير بمالك والكبير والصغير بصفقتك والأساة بدعوتك والبهائم بلطفك خير الناس أنفعهم للناس فالجزاء من جنس الأمل كما تدين تدان harayno hanama an neɗɗo julɗo on si tawi woni heɗa mari haaju e yurmede Allah nden heɗa hatta jino yurmede Allah nden woni yurmeteɗo hoore ma taw wona yurmeteɗo ɗimmoɓe ma heddiɓe ɓen woni yurmeteɗo neɗɗo mo anda on yurmireɗamo a gandal maɗa ngal wata ƴettu ko anduɗa kon haɓɓa wallina waɗa majjuɓe ɓen kamɓe koɓe hay hunde heɓa yimɓe ɓen yurmede moko bano ara joni juulugol tawa andano juulirte yi'amo himo golla golle tawa ɗeɗo pelleti ɗe andi nani sari o wi'iɗi pelleti le mo golliri hara nano sari o wi'iɗi noon o mara joddi ka Allah accama ɗon hara a haajaka kontama ko neɗɗo jofojo mo anda hay hunde Allah darnete e maqqe no landuma enquête ɗum waɗi haray no hani wattane yila
o meɗen goto sappiɗo hunde nde tawata eɗen hani wattanila e siga ɗin piiji ta arka julirde juula tun watta ila piiji ɗin kadi neɗɗo julɗo on ko ma o nodda e moƴƴere o haɗa ko boni. Allah subhanahu wa ta'ala ko ittudi ko piiji nayi waɗɗo piiji nayi o ittite perduɗen ko illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. ko ma gomɗina ma golla ko moƴƴi ma nodda yimɓe ɓen e mum ma kadi yamira muñal e hoore muɗum sa acci gotale majji hara timminali. idan yigol yimɓe ɓen no falja no jeeya e faljereji buy hande e juuloɓe argol neɗɗo tawa julde nden jama on ka ruku'u imam no ka ruku'u jama on kono ka ruku'u ɓen andi mo tawi julde jama ka ruku'u himo hani tawtude ɗon so heeɓi on ruku'u ɗon hara heeɓi nden darde ɗon kono faljere nden ko honto woni sa ari a tawi imam no ka ruku'u kabbiral ɗiɗi no fayma habbirago ngo natirta gon ka julde gonko ngo farilla habbirago ngo yarata gon ka ruku'u gonko ngo sunna sa ari to ngawi allahu akbar a tuyke a waɗa anni hay fus ko habbirago natigo julde ni ka ko yarugo ruku'u a waɗi ɗum habbirago ɗo haray a natale e julde taw sa a julirini amara julde ko waɗi ngo habbirago natirgo ka julde gonɗon se a waɗali ngo haray a natali ka julde taw. idan ɗiɗo kabbirali ɗiɗi si gasay ronkede waɗede ko yarugo ruku'u ngon idan awa daro ha feewa wiya allahu akbar anni yoɗa naati ka julde maɗa yaha non ruku'u sa heeɓi on allahu akbar ɗima ɗon awa sa heɓalimo bonata julde maɗa hay fus. idan siga ɗin piiji no ɗuuɗe julɗe ɗen kono so tawi neɗɗo on o anda andumo ɓe yii wattanani no faljitimo ma o woni anda kadi tawi sa inni a faljita ɗum ko tongol balaji inna menen min tawa ɗum watta sattin neɗɗo waajotoɗo hulata wolane ɗin piiji hulata ngermede hulata yennede hulata siɓede hulata añede kadi si neɗɗo añima fimo woɗa wolanimo gonga ñande go arendo yiɗuma. idan yurmire neɗɗo majjuɗo on gandal maɗa ngal neɗɗo jaasuɗo on yurmiraɗamo jaahuma on baasu o yurmiraɗamo jawdi maɗa ndin mawɗo on e pay kunkun yurmiraɗaɓe jowte yiɗangolɓe oɗo neɗɗo yeddo Allah subhanahu wa ta'ala yurmiraɗamo noddugol mo faade kaɗo diina ɗiɗo mummunteji yurmitaɗaɗi yurmireɗaɗi newende nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki ko ɓuri moƴƴude e yimɓe ɓen fuu ko ɓurɗo nafude yimɓe ɓen. idan joddiɗin ko e noone golle ɗen si a golli ko moƴƴi a hettay ko moƴƴi si a holli yurmede Allah subhanahu wa ta'ala hollete yurmede ko wano ñawlirɗa noon Allah jonnitira ma. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɓanginani ɗum hadis mo Abu Hurayra radiyallahu anhu filli o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki man naffasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawmi alqiyama wa man yassara ala mu'sirin yassara allahu alayhi fi dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu allahu fi dunya wal akhirah wallahu fi awni al abdi ma kana al abdu fi awni akhihi akhrajahu muslim. Abu Hurayra radiyallahu anhu wa ardahu o wi wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki hollugol en ko ñawluɗa kon ko ɗum hettata ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo newinani julɗo ka adna ɗo sattendeji adna tawa julɗo no peemi walla mo ha o way ɗum ɗon ɓe sifaki noone ko kala ko wiyete kon sattende mo kala e noone sattende muɗum nawnuɗo on e sattende mum nden majjuɗo on e sattende mum nden kala neɗɗo no mari façon sattende muɗum nden. idan ɓe maaki si tawi a newinani julɗo sattende e sattendeji aduna Allah subhanahu wa ta'ala yuɓirte ɗum honɗum newinanogol ma yawmal qiyama sattendeji dargal ɓe maaki mo newinani neɗɗo sattiraɗo Allah newinanaymo aduna e lakara mo surri julɗo bi mana julɗo waɗi hunde no tawata nde ɗo si feeñi fof andi o wirtoto o heɓataka o yalta an kadi walla mo hande ñoƴƴi hara nde yaltali o surro ɗon hara ɗum fof andali ɗum walla mo ha ɗum wona o wi Allah subhanahu wa ta'ala surrete adna e lakara bi mana o haɗete wirtere adna e lakara sabu ko waɗanɗa julɗo ɗimmo maɗa an ko ɓe maaki neɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala no e ballal neɗɗo fanni neɗɗo no e ballal siɗɗo makko on. idan ɗum ɗo no holli en kama tudino tudano no wa'iranɗa yimɓe ɓen non no wonɗa e warnande yimɓe ɓen non ko noon Allah ruttiray ma. sa holliɗa yurme Allah hollete mo yurme sa holliɗa falna jama on jam Allah hollete mo falnama jam si a holli ko mone yimɓe ɓe wonɗa Allah okkema probléme yalda majji ha maya. rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك عدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بأداوتك من خالفك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من غشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريدا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا بقضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا. اللهم اغفر لأسلافنا وأفراتنا ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منها والأموات برحمتك يا الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.